Mayam Makhuam Zeri, Adam Ingrid Bus Impact News, Susma Sherman, Hosi Pungzasi Fabu Muru Pausing Mayam da Pizeri. Noney District to pull the Phumjinkhre Bada Territorial Army personal turret Yauna, Mio Nipan Lake Hidre, Mio Tramanga Romna, Kanbakam Hodre Aduga, Mio Nifu Romna, Phumjinkhre Tiba Kangdana Lady. Hosi Phumjinkhre Aduda. Phumjinkhre Mioy Sing Indian Army, Assam Rifles, NDRF, SDRF, District Administration Yauna, Kunja Singh na Kanabagidamag Tabak Kana Chathari. Impact News na Phangba Pauda, Phumjinkhre Mafum Adu, Imphal Jirbam Railway Line to pull the railway infrastructure, Semkat Nanavagi Tabak Chathariba, to pull yard railway construction camp Ladyba Mafum Amani. Chingadu Ninkhai construction camp Adu Yauna Mafum Adubu, Ngak Senaba Ladyba, Chamaga, Territorial Army Gi Camp Su, Chantakiduna, Phumjinkhre Haidi. Mafum Maduda Phumjinkhre Bagi Thaudok Asiga Mari Lena, Hangliba control room dagi, Phangba Pauda, Lakidaba, Sing Adugi Manung da Threat Amana Territorial Army ni Aduga Amana Labor ni Haidi. Indian Army, Assam Rifles, NDRF, SDRF, District Administration Yauna, Kunja Singh na Territorial Army person Tarahumdo Yauna, Mio Taraganipan Rom Rescue Tawak Ngamkrep. Hosi Territorial Army ki personnel Singh Yauna Thiba Kangdana Lariba Singh Kandanaba Areba Machinery Singh Season Aduna Rescue Operation Chathari Haidi. Phumjinkhre Baduda Chentarakiba Chinglebak na Izil Turial da Tatuna Phumjinkhre Dam Amagum Ising Maukhatlakre Noney gi DC da Mafum Aduda Lariba Singh Turial Amadi Maril dagi Safagadaba Mafum Singh da Changzafam Lauduna Lainana Bakhangankre Haidi. Phumjinkhre from Mafum Aduda Chief Minister NBN Masamak Chatuna Yengsin Bagaloyana Laikidaba Singh Adugi Damak Awaba Phongdokre. Laikidaba Singh Adugi Imung Manung da Lupa Lak Mga Pinanaba Amadi Asokpa Singh da Lupa Lak Yankay Pinanaba Amasung. Laikang na Layeng Naba Warip Su Lokre Haidi.